Adichat. Adichat. Mathieu, Axel. Oh. Jaco, que volete visitare donc France 3, hai vedere in televisione. Bon, allez, que bam. Hop. Aqui o de Donc aqui é la redação, que é aqui que são os jornalistas. Aqui são bem os jornais. Que se retroubam todos, cap redactors, jornalistas, e que vão falar a decidir quais são os subjectos que vão seguir, qual é a atualidade e, sobretudo, que nos vão tratar, qual será l'angle. Donc aqui que é meu bureau, que eu diria na pagalha, e que é aqui, por exemplo, que eu vai errar o justo titular de l'émission Contrades, que é que é aqui que todas as traduções que são aqui, e que correspondem a uma período de tempo da vídeo. Direção de montagem. Aqui donc é a sala de montagem da Blue Xavier. Comme filmam, tout que ça enregistre sur une carte, qu'elle a réclamé à l'ordinateur, après le monteur qui a fait le travail, qui va prendre les images et qui va couper, donc qui va répéter trosses aqui que os bedem et qui va avoir une succession d'images. Qui a sélectionné les images? Que é que até, o cameraman que filma her de causas e donc que reperposições, donc que pensa que plan que é beroio, que paro, que é o sens. E dentro tudo isso que é perpausado, que vai causar isso que além cop o meio pertinente ao nível da imagem, mas também o senso que vai ao reportagem. Donc cop que tu qui récapte as informations. Oh, que sou eu, que é o trabalho que é aqui. Dans une décennie, Plavengut sur France 13 Aquitaine, Adichat de Nissan. Adieu Mathieu. Donc nous voici domestique, on insiste à récapter une information et à la tourner des fusils sur la télévision. Exactement, que é meu trabalho, que é de cercar as informações, de verificar sobretudo, e puis après de la tourner baia ao public, de l'encastre du reportage télé, qui est en général à plus près 1 minute 30 ou 2 minutes. Qu'il y a muitos journalistes comme vous autres. Quem causa que y a dans toute la France, que vous savez que France 13 a un système de télévision régionale, qu'il y a partout, qui est la plus grande rédaction d'Europe des journalistes. Adichat, que aime la télévision, d'abord télé, et les mainats. Donc aqui, comme dans la régie, que va me lier au hikaio de luz. Que é aqui que tudo se comanda. Qui ne gente saber qual caméra e qual auto. Que vedete aqui qu'il y a des petites carats e a causa escritas de hands. Aqui são as câmeras, que é o nome da câmera aqui. Qui ne gente memorizar tous os botões que correspondem a qualquer appareil. Aqui é o trabalho. Eu formação na nossa região que eu, por exemplo, a Bayona, onde vai aprender a fazer trabalho e depois après a formação que sabem e donc conhecem ces boss que podem cambiar aqui também de material, que podem se adaptar, que conhecem o que a máquina pode fazer e pode passar. Bom, aqui o que é o bom fauteuil aqui, que sabem, que é o fauteuil do cap redactor e do cap de edição. Qui sont tous des journalistes qui sont à diriger le journal. Pendant le journal, que é rico na sua cap, até o que podem falar ao apresentador, a cops que falam, que pas fini, que pas acabar o subject que é trop long, o subject que passe, il y a tout ce qui se passe. Est-ce que la dame pourrait trop avec tout? Il y a tout ce qui est exactement à quoi, que comme à l'école de rétroprojecteur, il y a tout ce qui ne marche pas, mais à la fin, tout de suite, qui s'est scadé à marcher. Allez, que se va maquiller, Adrien. Adieu, Viola. Et bonjour les enfants. Je vais arriver ici au meilleur avant le début du journal. Le maquillage qui va durer plus près entre 10 et 15 minutes, tant que si je plaît, au moins.
Donc aqui quem del studio de França 3 Aquitânia que é aqui que se presenta que é o jornal. Il y a mantues câmeras alentour, las petites câmeras blancas aqui que são automatizadas, como eu disse, que podem bulegar, que são suspeitas e que são comandadas depois la regia que é muito tard. Quine buleguen las taules? La taula è una prea bună chestiune, bulegăm pas, che vom așa, che au passat de l'altre costat aquí, jo quan presenti il jornal, che sud d'aquest costat. Après que vam passar reportatge, si hi ha convidat que vau arribar aquí e los punts de vistes que van canviar. Donc que vas avoir l'impression que les taules han bulegat e n'han pas bulegat fi final. À què serveix le clavier? Que ce qui s'appelle un promptaire. Pensat que le journaliste qui connaît tout le journal per quoi quan parla a la caméra? Nous, à Kopsk et... À Kopsk à Kazan. Que libertat, que casar, mais fi final n'a pas tellement besoin. Que vedet aquella caméra aquí? Que peut dire texte de gens. Donc, j'ai écrit une petite phrase que peut être vedere sur l'ordinateur aquí, que là-bas, il y a à dar dans l'écran qui est sur la caméra. À l'antenne, à tao, que avem l'impression que le présentateur qui parle, que connaît le texte, mais finalement, la majeure part du temps, qui est entré de l'Égypte. Que quand on prenne la petite murguette à qui va ensager pour moi? Vas-y. Okay. Daun dessinée Adichat et Plavengut sus France 13. Uei dus mainat de la calandrette des Pessac qui passe dans la télévision. Daun dessinée Adichat et Plavengut sus France 13. Uei los mainat de la calandrette des Pessac qui présente le journal. Toc toc e acabat. Espera, vedeți, normalment que au de conte 5, 4, 3. Adichat, toc toc e acabat. Encara un cop, 5, 4, 3. Toc toc e acabat, Adichat satus. Adichat.